بێگومان پرتێک و لژنا دارایی لە پەرلەمانی عێراقی هەندێک خاڵ هاتنە گۆڕاندن و دەربارەی هەرێما کوردستانê û mafê هەرێما کوردستانê بێگومان pêkhatên Kurdistanê nerazî nebûnek defwan dirz bûye tabe ku behsa civaka êzî bikin ku ve çendîn salên giliya û gazin de hem ji Iraqê hene ku mafê wan jî diyarî ne ku li Kurdistanê xudan mafin û xudan pêgehên dixwazim ku derbarê vekê berêz Cefer Simo endamê desta bilinda bin gelal şûsan jî ve berê karûbarê nêzdiya li dihokê wergirim gelo civaka êzdî çi dixwaze civaka êzdî çi têbînîn ser wê wan xala hene berêz Cefer em bibirsin Lijna darayek li Parlemanê Iraqê çendîn xalên Kurdistanê girêdanî san jî madda 13 û 14 û yanî bijînin ku wekû pêkhatên Kurdistanê hûn çawa vêyekê dibînin. Belê mixabinî ve hemû caran eqliyeta şofînî serê gelek serkirdên hikûmeta Iraqê de heye bi hundê fişarê pêxine ser qewarê Herêma Kurdistanê we di vê yekê jî de pêkhata bahra bitir dirba mezin pê dikevit taybê jî êzdî û mesîhî û ev pêkhatê li Herêma Kurdistanê dijîn çunkî hikûmeta Herêma Kurdistanê wekû xîvetgehekê bo pêkhatan rastî jî vije gava hikûmeta Iraqê fişarê ser Kurdistanê dike qûtê wan birit hingî pêkhata bitir her kesekî zerarmand dibin çunkî yekem êzdiya bikin nimûne bitir 90 sedê civak û cugorafiyeta êzdiyan girêdayî madda 140 di vî alî de guhorîna van madda rastî jî xemeke mezin êxiye dilê pêkhatan de çunkî hikûmeta Herêma Kurdistanê xwe pêkhata dikete xudan bi rastî jî ji ber hindê jî her gava nêzîkbûnek çêbûye navbera hikûmeta Iraqê hikûmeta Kurdistanê de bi mixabinî ve hindek kes hene و مخابنی جواد بیجم هنده کسی ات کود نافخویی جهانا کو هول دن اوی نزیک بونه جگ وقتینن دوی آلیج ده پراستیجی حکومت هرما کردستان دوی باوری ده ما ده موقف خوابت و چونکی خلک ما حمیجی لگل حکومت اخواب تای بجی پیکاتن کردستانی از دی پترش حمو کسان نزیکی حکومت اخوانا چونکی زانن اگر حکومت هرما کردستان نبت عراقش روجا روج ورا نیت صافینینا به هنده خدمت از دیاب کتن و دفر شنگال جی باشترین نمونه کوتانو حکومت عراق تعامل لگل شنگال ناکد وکو قضایک عراقی باشه بیتنام وکو پیکات یعنی هن کارن چه بکن درباره فیک هن کار کو گلیا بگینن جهن بلنتر حکومت عراقی همان جرا جالین سیاسی فشار تامین سر کردستانی کو يعني بيجي كردستاني لاواز بكن والله حكومة عراقي فيت بزانة يعني كو همو بيكاتان فيغاف كي خول كردستان يكريا يعني ساكنينا او تزانة وقت التعديل كردستاني بكات تعدى مازن بتر بيكاتات بتن فاش برهند جي رنگا اكر سرفينيا تاخوان نباقش او بردوان بن بيكاتات برهفن يعني دنگی خوب گهینن یوئنه فشار پیخده سر جواکان اف دولتی بونده چونکی هر تعدایی که حکومت عراقی بکات وکی بری نها من گوتی تعدایی الپیکاتن بری کل حکومتی بیتا کرن چونکی پرانیا پیکاتا ویگاف کت ویری داد خرفه بوینا فش برهنده جی اف کسید کو هولا ویت تکدانا براتیا نزیگبونا هر دو حکومتات کن براستی جی علیما و ویبین شرمزار کرن چو بله گرینگا چی بیتا کرن نرینا تاکو چارا سریا وان بابتا چیه تزاني وقت يف حكومتها هي تشكيل كرين يا عراقي براسي سرندك بناماي عمبو تني هيفياما او بنامايت هاتين راغاندن او اساسي حكومت سر هاتي تشكيل كرين هيفياما سروي بناماي كارو خباطه خوب ماشينن هنجي همو يعني همو بيكاتت كردستاني وهمو بيكاتت عراقي اكيد ويب ما في خو شاببن حكومت ويجهتا يعني او اتفاقا يا كار سركرين وبتجيب جيكرين وبيكاتن قال عراقي جي حميجي يعني يبغنا ما في نخوا بگومان نرینا از دیانو و بيكاتا کی رسان کردستانی و عراقی جی دیتنا وانا کو بيتيفيا او ريكافتنا بريكو حكومه عراقي بيتا تشكيل كرين كو وك خو بيتا جيب كرين چونكي زدي دبينن كو او ريكافتنا دما كو تبا جيب كرين ما في همات دا باراستيا و تبيت او خالين كو دنگ تردا جارك ادي وك خو بمينن